درود بگویم با شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار هم دیگر. این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و مهمان امروزه برنامه ما هستند مولوده همراهیوا طراح. سلام شما رو خوش آمدید نگیم. سلام علیکم به همه. سلامت باشند. و خب امروز بیننده‌های عزیز شبکه سفینه خب از مهارت و ملکه طراحی شما ملکه میدونند که چقدر مهارت و ملکه عالی دارید و امروز اونها انتظارن که امروز در برنامه کدام خوراک رو آماده میکنید؟ ما امروز یک خوراک عجیب میکنیم که بر سلامتی آدم بسیار فایده‌ناک است. بله. این یک پیروگی چگونه نانی خمیری. امروز خب مولوده همراهیوا یک کلچه قند آماده میکنند و یک خوراک استفاده برده میشود، مثلا تخم، روغن مسکه، خب انامین پنیر ملایم، امینو پنیر سفید هم پنیر زرد. بله، هم پنیر زرد و هم پنیر سفید و برای خوراک اساسا قلمفور بلغاری و چسناک، سیر پیاز، هم با پنیر هم با روغن مسکه. خیلی خوب دوستان، خلاصه گپ که بسیار با لذت خواهد آمد و بعد از یک تنفس کوتاه ما شروع میکنیم با آماده کردن. من کمک میکنم و مولوده همراهیوا شروع میکند با آماده کردن. ما رو همراه باشید. این برنامه لذیذ با جمشید است. حاضر ما فرشش تیار میکنیم. کلچه قند. خب انا محصولاتی درونش. خیلی خوب، من کمک میکنم با شما، خلال نمیرسونم. خب چی باید کرد؟ برای شما ترک تراشک لازم است. خب و دوستان عزیز، بیننده گرامی، اون نفرانی که نوکر به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و در این برنامه مهمانان عالی قدری ما خوراک‌های لذیذ آماده میکنند، کلچه قندها آماده میکنند، شیرینی ها آماده میکنند و من فکر میکنم که شما حتما دیده تماشا کرده به شبهه میپردازید با آماده کردن، یعنی شروع میکنید میپردازید با آماده کردن در خانه برای فرزندان، برای اهل عائله. اکنون سرآغاز چیکار کردند مولوده؟ ما میگیریم یک کارتوشکا رو. خب یک نیم کیلو کارتوشکا یا که بسیار اگر موافقی انمون نیم کیلو کارتوشکا بس است برایش. امکانیت بله کفایه است نه؟ کفایه برای که یک کیلو ارد ما میگیریم نیم کیلو کارتوشکا. خب دوستان، پیش از آن که من گویم کمک میرسونم، الکه ما جوشانیدیم کارتوشکا ها رو، همین طور است؟ کارتوشکای نوی جوشانیدیم بله و از ترک تراشک میگذرانیم. خیلی عالی. خب مولوده اپا، من سوال نخستین من این است که مثلا وقتی که شما به طراحی پرداختید در کشور، بسیار آدمانی کم بودن که به این شغل دست داشتن. یعنی شما یکی از اون نفرانی هستید که اولین نفرانی هستید که در تاجیکستان خب مود رو معرفی کردید، یعنی انمون لباس‌های ملی تاجیکستان رو و آمیخته کردید به خارجی. از کجا پیدا شد این شوق؟ من بسیار این شهر رو از کودکیم دوست می داشتم، برای که هم گرد و اطرافم هم می دختن، هم مادرم، هم بیبی کلونم، هم بیبیم، همشون دست هنری داشتن، هنری زندگی داشتن و بسیار چکان میدوختن، بسیارتر سوزنی های عجیب میدوختن. هم مخاله هم دوزنده هستن، همش از دستشون میبود این چیزا، هم گله میبافتن، هم هنرهای ملی مردمی را من همونجا بسیارتر یاد گرفتم. جیک بافی، زردوزی، این چیزا بسیار میکردن خانم. برای من مایدکیم با این چیزا دیده به حد حواس داشتم به این چیزا. بعد دست تاجیکای ما بسیارتر پاانداز میانداختن اون وقت. من هم پاانداز میگرفتم از هوای کرتچه برای لختکا و برای خودم، برای خواهرچه‌ام دوخته میدادم. یعنی از انمون عائله آغاز کردید، از همون محیط عائلوی آغاز کردید. شوق و رغبت شما نسبت این خب کسب. خیلی خوب، خیلی عالی. خب بعداً برای سایقل دادن چیکار کردید؟ مثلا بعد از اونی که مکتبی من بسیارتر راستی گپ پدری من میخواست که من دکتر شوم. خب لیکن من به حد از هم خوردی به صحنه دلم بستگی بود. من بسیار ناز میدم. شوق و رغبت بسیار داشتید. من بسیارتر امی مایدکیم با سین سال مکتبیم، همه کروژوکایی که هم وقت با چورابینی هایی که در مکتب میشد، من همش به اشتراک میکردم. با همونجا بسیار شفق و برای همین هنر بسیار همونجا هم آموختم، برای که هم رسومی با میرفتم، هم کروژوکی تئاتری با میرفتم، هم
кружоки умелые ручки, ҳамин чизо бисёр дастони моҳира, дастони моҳир, бисёр чизо барои ман ёрдам дод. Баъд мактаби мусиқиам гузаштам. Баъди мактаби мусиқӣ ҳам бо ансамбли ураган, ҳамон вақт буд виа ураган, дар онҷо ҳофизиам мекардам, рақсам мекардам. ҳам ба ин чиз бисёр дар даруни ман. бале, яъне ки дар баробари ҳама ин шуғлу касбое ки шумо хуб санҷидед, хуб иштирок кардед, худро санҷидед ва аз ҳама зиёд анамин тарроҳӣ ба дили шумо барои чӣ ози ман мегӯям? Барои ки даврае ки ман ба мактаби олӣ уже гузаштам, ба он вақт борони иқтисодӣ сар шуд. Бисёр чизое ки мо мехостем харида наметонистем. Баъд фикр мекардам ки дугонаҳои ман дар мактаб, дар мактаби олӣ бисёртар ба ман муроҷиат мекарданд ки либосҳои хушрӯ мехоҳам пӯшидан. Ман мегуфтам ки ман дорам машина, биёедтон ман шумо медӯзам ҳамин чиза. Аз ҳамонҷо медидам ки ҳамин чиз, ҳамин касб ба ман пул мебарад. ҳам ман дар факултаи иқтисодӣ таҳсил мекардам. Барои ман ҳама ҷаҳата ин чиз ёрдам мекард. Хеле хуб. барои ҳам зиндагӣ пеш мерафт, ҳам ин ҳунар ба ман маъқул буд. Ин як чизе ки ҳам барои ман кайфият меовард, ҳам маблағ хеле хуб, хеле олӣ. Аз турбтарошак гузаронданд картошкаро, баъдан чӣ кор мекунем? Баъдан мо меандозем творог. Творогро меандозем? Творогро 200 грамм зиёд мумкин нест. Яъне шумо гуфтед ки дар 1 килограмм орд, ним килограмм картошка ва 200 грамм творог. хеле олӣ, хеле олӣ. Хуб, масъалаи ҳамун гуфтем ки шумо бевосита бо анамун хуб моделҳо сару кор доред ва либосое ки шумо омода мекунед, хуб бояд ки анамун нафароне ки ба бар мекунанд бояд хушқаду қомат бошанд. Ва чӣ гуна аст анамин истеъмоли онҳо? Шумо назора мекунед ки масалан бояд ки кадом хӯрокҳоро истеъмол кунанд ва пеш аз барнома истеъмол кунанд ё на? Чӣ гуна аст? Бисёртар мева, бисёртар хӯрокҳои шӯрбо, мастован, яъне хӯрокҳои якум ва сабук бошад. Сабук бояд бошад. Баъди соати 6 хӯрок мумкин нест хӯрдан. Баъд бисёртар шаб мева. Барои ки мева хеле хуб барои саломатии одамон. Баъд белок бисёр сафеда. Гӯшти мурғ, барои ки гӯшти гов камтар истифода бурдан дар кор. Бисёртар гӯшти мурғ, гӯшти моҳӣ. Ҳамин чизо хеле хуб барои организми одам. Хеле хуб аст. Хуб дӯстон, акнун мо омехта кардем. Акун дар ин дигар лозим нест турбтарошак? Не, турбтарошак мо ба дар кор нест. Акун мо инҷо панир меандозем. Хуб. Панири зард. Яъне ду навъи панир гуфтем дӯстон, панири зарди мулоим. Мана ина нимаша мо инҷо меандозем. Ним аз панири сафед. ман фикр мекунам ки бисёр як ако ино бо даст омехта кардан дар кор, бабахшиш аз шумо. Ман бо перчатка бо даст омехта мекунем. Аллакай мо дастпӯшҳоро дорем дӯстони азиз ва хеле хуб. Хуб, акнун гуфтед ки анамин хӯрокҳои бисёр лазизро шумо омода мекунед дар баробари оне ки шумо мактаби мусиқиро гузаштед. Хуб, як вақт ҳамчун сароянда хуб фаъолият мекардед ва билохира тарроҳиро хуб пеша кардеду хуб рушд додед, равнақ додед. хуб, масъалаи хӯрокпазӣ чӣ гуна аст? Бештар ғайр ман боварӣ комил дорам ки шумо асосан хӯрокҳои миллии тоҷикиро омода карданашро меписандед ва бештар боз кадом хӯрокҳои кадом халқияту миллатҳоро шумо мехоҳед ки омода кунед ва дӯст медоред омода карданашро? Бисёртар хӯрокҳои фарансавӣ ва хӯрокҳои туркӣ, хӯрокҳои кореӣ ва ман хеле писанд меояд. Хеле олӣ. аҷоиб ҳастанд, ҳам барои саломатӣ хеле фоидаовар ҳастанд. хуб, аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ бештар дар хона барои хуб ҳамсар, фарзандон кадом хӯрокро омода мекунед? Оши палов. Оши палов. Хӯроке ки дӯстони азиз, яъне ҳама дӯст медорад, шоҳи хӯрокҳо тоҷикӣ аст. Бале, хеле хуб. Хуб, аллакай омехта кардем. Акун камакак мо бояд ки инҷо чесноку сирпиёз, сирпиёз кати намак камакак андозем. Камакак намак ва сирпиёз. Сирпиёза мо пештар майда кардем аллакай. 3-4 донаи данdonaи ҳамин сирпиёза меандозем ки ин бо лаззат шавад. Барои хуштам гардида. Хуб. Ва намак. Намакам ҳамин агар хоҳед ним камтар қошуқи майда. Мо аллакай аз
калон истифода бурдем. Барои ҳамин бо омехта мекунем. Омехта мекунем. Камтари аз ҳамин рӯғани зайтун меандозем камакак. Хуб, акнун равған меандозем, а? Баъди вай аз тухм сафедиша меандозем. Сафеди тухмро меандозем. Алакай дӯстони азиз, мо ҷудо кардем сафеде ва барои вақтро зиёд нагирифтан. Ҳамин тавр аст? Да. Ана мехам омехта мекунем. Омехта мекунем. Хуб, фарзандон бештар масалан хуб кадом касбро ба кадом касб майлу рағбати зиёд доранд масалан? Писари калоним вай дар банк кор мекунад, вай таҳсил кард ҳамун соҳае ки ман таҳсил кардам. Яъне иқтисодчӣ. Да, иқтисодчӣ. духтари ман бо пай ман рафт ки ваям дар Туркия дар академияи муд мехонд, 2 сол таҳсил кард, тамом кард. Имсол акун қати ман барбари ман кор мекунад. Ваям дизайнери хело моҳир аст, хуб аст, бале. Ва дар Туркия чанд коллекция бировард ки дар Италиё пахш кардан, намоиш шуд. Ман боварӣ дорам ки вай кори маро пеш мебарад. Яъне боварӣ доред. Аллакай вай хондааст дар ҳамин касб. Бале, бале, хеле хуб. Хуб, нахустин масалан либосе ки шумо духтед, яъне дар сатҳи профессионалӣ дар хотир доред? Дар куҷо чӣ хел буд, чӣ гуна буд ва барои худатон писанд омад ё на? Ин як коллекция буд ки вақте ки ман дар бораи бобом бисёр таърихҳоё мешунидам, вай маро водор кард ки ман ҳамин коллекцияро бирорам. Барои ҳамин ин коллекция беҳад аз таҳти дил духтагӣ буд. Дар онҷо яъне дар он шумо тамоми маҳорату малакатонро истифода бурдед ва ҳамин коллекция ҳам дар Париж нишон додам, намоиш додам, беҳад ба ҳама маъқул шуд. Баҳои баланд гирифт. Ҳам дар тамоми дунё пахш кардем, ҳама ҷо дар журналҳои пеш-пеши дунё ин коллекция чоп шуданд. Хеле олӣ, хеле олӣ. Хуб, акнун дӯстони азиз, бори дигар мегӯем ки аллакай баъд аз оне ки аз турбтарошак гузаронидем, картошкаро баъдан омехта кардем, хуб, творогро баъдан ду навъи панирро омехта кардем ва баъди вай камакак равғани зайтун дохтем, баъдан сирпиёзро илова кардем. Аллакай омода шудааст. Сафедаи тухм. баъдан сафедаи тухм дуруст мегӯем. Айҳа фарш тайёр шуд. Ин фаршро мо бояд ба холодильник монем. Хуб, дар яхдон мемонем, а? Яхдон, да. мо барои пирог пухтан мо бояд ки хамирашро омода кунем. Барои шумо ин лозим аст? Лозим. Ҳозир лозим аст, а? Хуб. Боласе. бо коғази махсуси аст ки да мо бояд ки инро дар таги противин монем. Аз болош каме равғани зайтун андозем. Илова мекунем. Камакак. Бале. Барои ки ин хамираш начаспада. Да, дар таркиби ин хамир ҳам рӯғани маска, 200 грамм рӯғани маска, 1 кило орди сафед, дар наш ба 100 дақати уксус омехта кардан духтагӣ. дӯстони азиз, хамире ки шумо аллакай мебинед пешакӣ омода карданд Мавлуда Ҳамраева ва дохил кардан дар он хуб гуфтанд ки ана сода камакак сирко бо 1 кило орд ва омехта карданд анамин чӣ ном дорад панирро ва равғани маска. Хеле хуб. Ва дар анамин яхдон меистад як муддат. Баъди яхдон 15 дақиқа 20 дақиқа бояд ки дар яхдон ин дам гирад хамир. Акун мо ин хамирро тагашба кулча мекунем. Бале, хеле хуб. Ана хеле даст катем. Бо даст мекунем, а? Бо даст ин хеле хубтар барои ки ин яхл мешад ваш. Бале. Рафсиш. Хеле олӣ. дӯстони азиз, хуб он нафароне ки навакак ба шабакаи мо пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи лазиз бо ҷамшедро тамошо доред ва меҳмони ман ҳастанд Мавлуда Ҳамраева, тарроҳ ва нафаре ки дар баробари тарроҳи хеле касбӣ ву хуб буданаш хӯрокҳои бисёр лазиз низ омода мекунад ва дар охири барнома мо хоҳем чашид аз кулчақанд ва хӯроке ки имрӯз омода хоҳад кард. Баъд аз як танаффуси кӯтоҳ бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. инро акун дар болои ин кулча мемонем. Хеле хуб.
ва хамираи дуюмро аз болояш чикор мекунем? Ина аз болош маҳкам мекунем. Аз болош маҳкам мекунем. Ва дӯстон қайд бояд кард ки аллакай анамин пироге ки имрӯз омода мекунанд пурра дар як муддати кӯтоҳ аллакай Мавлуда Ҳамраева омода карданд ва фақат мемонад ки пазад дар дохили анамин тафдон. Бале. ин вақтое ки ман бекор бошам ман хеле дӯст медорам дар ошхона ҳарчи ту экспериментро яъне таҷриба кунед ҳар гуна шириниҳо хӯрокҳои лазизро. аҷоиб хӯрокое ки барои ман аҷоиб аст ҳамон чизое ман мехоҳам кардан. Хеле олӣ. Ана ин хел маҳкам мекунем. Ва дар чанд дараҷа бояд ки дар ҳарорати 20 дақиқа дар ҳарорати 250 градус дар боло бояд истад. Бале, 250 дараҷа, бале. Да, баъди вай 150 ба мемонем, по поён мемонем. Тагаш наст. Хеле олӣ. Акнун дӯстон, бинед ки пурра як ороиши хеле хуб доданд Мавлуда Ҳамраева ва чикор мекунем? Ҳозир аз болош мо бояд ки тухмро зарди тухмро андозем. Хуб дӯстон, баъд аз оне ки зарди тухмро аз болояш чикор кардем? Молидем ва баъдан кунҷитро аз болош хело ғафс мепӯшем. Ва бинед ки як намои ғайриоддиро низ ба худ касб кард. Бисёр хуб иштиёовар аст ва ман боварии комил дорам ки баъд аз пухтанаш низ мечашем ва бо боварӣ гуфта метавонам ки бисёр лазиз хоҳад омад. Иншоллоҳ. Хеле хуб. Ба духовка мемонем ба тафдон. Хуб дӯстони азиз, пурра омода шуд ва мемонем ба тафдон. Хуб дар дараҷаи 250 градус бале ва дар қисмати болоӣ гармиро дар қисмати боло мемонем. Хеле хуб. ин 15 дақиқа меистад бо ин шакл сони бо дигаргуна мекунем. Хеле хуб. Дӯстони азиз, баъд аз як лаҳза бармегардем ва шурӯъ мекунанд ба омода кардани як хӯроки бисёр лазизе ки хуб худашон дар хонашон омода мекунанд ва бисёр хуштаъм ҳастанд. Баъд аз як вақфа бармегардем. ин хӯроки хуб босниягӣ аст ва барои ин лозим аст қаламфури булғорӣ, равғани маска ва чикор бояд кард? Аввал қаламфури булғориро дар тафдон ё худ дар мангал камакак хуб ба анамин монанд хуб бале ба ин тарз мешавад камакак бирён мекунем. Бале. Баъд пӯсти болояшро меканем. Мегирем пӯсти болояшро ва баъдан чикор мекунем? Баъд инро майда мекунем. Дар тоба баъд мезербонем. Бо равған мезербонем, лекин равғанашро аввал меандозем. Сони панирҳои дунав, чеснок, яъне сирпиёз. Хулоси гап дӯстони азиз, шурӯъ кардан ба кор ва чӣ мешавад баъдан худатон шумо хоҳед дид ва ман фикр мекунам ки бисёр як хӯроки лазиз хоҳад омад. Ва гуфтем ки аллакай қаламфури булғориро мо пешакӣ кардем барои вақтро зиёд нагирифтан, яъне шумо метавонед қаламфури булғориро сараввал зинда монед дар тафтон ё худ дар мангал, камакак бирён мешавад, камакак ранги сурхчатобро мегирад ва баъдан баъди он пӯсташро мегирем, чуноне ки хуб меҳмони мо имрӯз Мавлуда Ҳамраева ҷудо карда истоданд ва баъдан чикор мекунем? Дар тоба бо равғани маска камакак мезербонем. Хеле хуб. Бояд ки майда кунем. Ман аллакай тобаро гирён кунам ё на? Гирён кунед. Ба ин тарз майда мекунем дароз. Хуб. Баланд бошад ё паст? Аввал баланд. То равған об шуда наша. Қариб 1 кило булғорӣ. Хуб. Барои 1 кило 200 грамм рӯғани маска. Яъне барои 1 кило қаламфури булғорӣ вақте ки шумо омода мекунед 200 грамм равғани маска ва 2 дандона серпиёз. Баъд аз вай 2 намуд панири зард ва панири сафед илова мекунем вайро. ин дарунаша тоза кардан дар кор ҳатман ки ин дарунаш ба. Хеле олӣ. баъде ки инро тайёр кардем, хуб рӯғани маскаро меандозем. Шумо бояд ки андозам ҳамин қадараша нисфашро. Хеле хуб. Ҳозир 1 дақиқа.
خب نصف روغن رو الکی میاندازیم دوستان عزیز. همین قدر میشود؟ نه زیادتر من این قدرش باید اندازید. این قدر؟ 100 گرم. خب الکی انداختیم و می استیم که این تمام پر را آب شود. می استیم که پر را آب شود. ما گفتیم که در حرارت خیلی بلند است. باید بلند باشد که این روغن تماما آب شود. بله. بیایید من کمک میکنم این رو آب میکنم شما. خب عین حال با کدام کار مشغول هستید میشه بروسو؟ عین حال ما اومده کرده استودیم یک کلکسیه که در فکر دختری من بود. یعنی ارزو داشت. ارزو داشت همون کلکسیه کردن. حاضر ما با این چیزها تیاری دیده استودیم. هم برای سیزن زمستان. بله یعنی برای موسم زمستان. برای موسم زمستان ما لباس تیار کرده استودیم برای مشتریایی که به پیش ما میوند. بله یعنی که شما در موسم زمستان تیرامو مجموعه لباس رو آماده کرده استودید برای مشتریان خود و اونها میتونن که انتظار باشن از ما بخرن. خیلی خوب خیلی عالی و من فکر میکنم که اون نفرانی که از کلکسه شما استفاده بردن به شبهه مشتریان شما هستند بی‌صبرانه انتظارند. رحمت من فکر میکنم بعدی که آب کردیم روغن رو ما این بلغاری رو میاندازیم. این باید که زیر باد. بله. بار دیگر میگم دوستان عزیز که از پوست جدا کرده شده است قلمفروری بلغاری. خب پوستی بلغاریش رو میگیریم و باید سخت زیر بدن. در حرارت خیلی بلند است. خیلی خوراکی با لذت. با لذت است. الکی بویش احساس میشه که ببینید. عموما بلغاری وقتی که آماده میکنید بسیار یک طعم لذیذ و بوی خیلی خوب دارد. با کم تری دیگه میاندازیم. بله. شما گفتیم که 200 گرم ها. برای این کمی برای این نرسیده استوده است. اکنون سرپیاز رو میاندازیم. سرپیازی که هست 2-3 دندانه میاندازیم برای خوش‌طعم شدن. بیشتر همین سرپیاز رو استفاده می‌برن نه؟ یعنی که این خوراکایی که شما آماده کردید برای سلامتی آدم‌ها خیلی فایده آور است. برای که اینجا ویتامین C هست بسیار هم در چسنوک هم در سرپیاز هم در بلغاری هم این روغنی که ما استفاده می‌بریم در بدن آدم تیز آب میشد. بله. خلسترین نمی‌کند. بله. خیلی عالی. یعنی شما گفتنی هستید که ایمونیته آدم رو بلند می‌کند این خوراک. خب بعد از اون که سرپیاز رو انداختیم ببینندوی عزیز میاندازیم پنیر سفید رو. اول پیش از پنیر انداختن دیدن در کار که این بلغاری پخت یا نه چون که وقتی که پنیر رو میاندازیم باید تیز از دیگ گیریم. بله. کمی دیگه باز ما از اول قایماق میاندازیم. بعد از اون که این کمی ملایم‌تر شد خب باید که قایماق رو اندازیم. خیلی عالی. من فکر میکنم که واقعا هم دوستان عزیز یک خوراکی لذیذ خواهد آمد چون از بویش الکی احساس می شود. کمک نمک انداختم. نمک انداختن لازم. نمک من با دست می اندازم. همین قدر. یعنی با دست الکی احساس می شود که چقدر است و کم و زیاد نباشه. بله. قریب پخت. الکی پخت است قریب و دقیقه‌های به شمار مونده است دوستان عزیز و من با فکرم که اول ما خوراک رو میچشیم و بعداً انمون پیروگی که پخته ایستاده است آن رو خواهیم چشید دوستان عزیز و به شبهه این خوراکی که کردن شاید بعضی از شما آماده کرده باشید ولی اکثریت آماده نکردند و از مولودا ҳамраева میبینند در برنامه ما و فکر میکنم که زودک آماده میکنند و بعد از مزه و لذتش رو حتما که بعد از چشیدن خواهیم گفت به شما. خیلی با لذت و ببینید که واقعا هم کفالت میدهد مولودا ҳамраева که خیلی با لذت است. اکنون دوستان زودک میبردارند و ببینید که چگونه است. واقعا هم بسیار یک نمای خوب خوش دارد و دوستان عزیز من خواهش میکنم از نوار بردار و بعد از یک لحظه ما خواهیم چشید این خوراک را.
акнун дӯстони азиз бинед ки ин хӯрок омода шуд дар як муддати кӯтоҳ ва бисёр лазиз менамояд ва мо чӣ кор мекунем акнун? Мечашем. Марҳамат, бо иштиё бошед. Раҳмат, шумо биям бо иштиё. Мечашем ва ман рости ин хӯрокро аввалин маротиба мечашам. Ну как? Бисёр болаззат дӯстон. Ман тавсия медиҳам ки дар хона ҳатман омода кунед, зеро як лаззати ба худ хос дорад. На бонон агар хӯри ба маззатар мешавад. Бонон бошада боз хубтар аст ва ҳатман ки шумо метавонед бо фарзандон бо аҳли оила инро истеъмол намоед. Бисёр табидил. Дӯстон, баъд аз як вақфа бармегардем ва зудакак анамин пироги мо низ омода мешавад ва аз он низ хоҳем чашид. моро ҳамроҳ бошед. пироги мо низ омода шуд ва вақти он расидааст ки чӣ кор мекунем? Мо ина мегирем. Марҳамат. ва бинед ки чӣ гуна аст. Бовар кунед дӯстон, як намои бисёр ҳам зебо касб кардааст. хоб ва марҳамат, хоҳиш мекунем аз наворбардор ки бинад ки чӣ гуна аст ба шумо нишон диҳад. хоб дӯстони азиз, ана акнун вақти он расидааст ки хоб анамин пирогро чашем. бо иштиё бошед. Шумоям бо иштиё бошед. Марҳамат. Шумо баҳотед. бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Мечашем ки чӣ гуна аст дӯстон ва мегӯем. Ин ту расидед? Бале. Дар таркибаш начинкаш бисёр олӣ. Марҳамат, гиред. Воқеан ҳам бисёр лаззати ғайриоддӣ дорад. хеле болаззат. каме намакаш намакаш. ман аз шумо бисёри сипос мегӯям барои омода кардани анамин зебогӣ, барои омода кардани анамин хӯроке ки бисёр лазиз буд. ва дар охир барои бинандаҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? доим хурсанд бошед, доим хушбахт бошед. ташаккури зиёд. мо ба шумо дар баробари худ, дар навбати худ ба шумо муваффақият мехоҳем, дар корҳои ояндаатон пешравӣ мехоҳем ва боварӣ комил дорем ки бо анамон коллексияҳои нав ба нави худ дили анамон муштариёнатонро шод мегардонед. ва ҳатман боз даъват мекунем, боз бо ягон хӯроки лазизи дигар омода хоҳед кард. саломат бошед. бинандаҳои азиз, инҷо бошад барномаи навбатии лазиз бо ҷамшед ба охир мерасад. доимо саломат бошед, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед ва хӯрокҳои лазизи тоҷикиву дигар халқияту миллатҳоро омода кунед ва истеъмол намоед. то дидор, хайр дӯстон.